87.9 Kumasi. Na wohwɛ sɛdeɛ na community no ne nipa atwam wɔ hɔ obia ɛteɛ mu esu a na obia bisa sɛ so what was the problem? I mean, this is the gentleman. Now, just a minute. Akoma FM 87.9 Kumasi. Moi, I feel na mo join here on Facebook page. Just 1 minute. Na Usha police nina only 2 other community police. Nneɛma bi sɛ isi na temamufo no anyɛ controlled. Abusafo na nneɛma explode a. Akoma FM 87.9 Kumasi. Na sɛ police ni yɛ kɔ attack wa. Obi twam hey. Abusafo wo dey 1 minute just on Facebook page. Hwɛ how just say or the belt. Abusafo ɛyɛ ɔno ane belt o. Jesus Christ, na yabesre the police is ya momon kasa nti efra mo kora mo ntimi nkasa pips police for mo ankasa mo nema bisia the pips mo da momra na mon join the regional minister Akoma FM 87.9 Dadease if just Dadease ya Adaje kum right Adaje kum ente Adaje kum ene all the security couples just watch out mame nko eyewitness a wode nani hu ne na ekoso Bema good morning Bema I didn't see here okay me search here with you for about platformation we there they see na ni say yo na police ni no but me bo Dadease na wo kan no he find Dadease Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, Mate. Enti edie party ne sie. Ede o na police ni ne bai. Oba se obechi boy no. Enti oba na police ni nka se mi se wa mi. At enso ye ni ma te kudi a boy na ye. Enti okọ boy ni so na boy ni busa ni se na den na waye. Wana police ni yi ni sa ene obo boy ni pa sa na de bet no ai bonu no obesa ne bet ne bonu no e dia so yi nua no me ba no so aye dey Akoma FM 87.9 Kumasi oso wa mi oso aka kire obi se wa mi no o ka kire boy ni se wa mi nti o ka so wa mi na wa no yi ni sa na se o bro boy ni basa boy ni police ni no kromo na ofri ana umfia enti baby a owo ene wo se wo mi boy no so wa mi boy no ara onim ni dada me dey according to police ni no menim se wo kromi ha gin bi se kromi akọ boy se ho agin bi se ntimu dia I don't know because omo boy Akoma FM 7.9 Kumasi and I know madam for boy ba ko su bia for ko ye case ko ka chense wanyama no and power it now the same police officer na wanyi ga case na man na eno nyumle enka se mu na eno nyumle ye se be pull up ni hu ba bia boy ni eden ewo ye kwa akoto police station no ye ko ko police station no nti e kwa na mka che so mu de ne komampo nti ye free kuma wa ye bedu Dadease na we dey anche bia na kwansi police for no de ni free mampo hono e de na e baaye na Akoma FM 87.9 Kumasi nti abusuafo no mlo mbehia no omopam ye nipa ne wo nyama ne koka boy no ni ni aba no ene ne ma mi ni aba ko bia waka boy ne de ne ma mi ni papa fre
nti omukose dem na omodi nkomo ne de nim nkomo kra omuni abusua no bedi but uti nkomo a omubedi dia na ese chopa na omode ede omode ebre abusua fo no na ye gina bonten akotosu police officer na officer awaye akotosu police station on ye gina wona ye ni omodi nkomo no call for anti Robert for say omumra mebo ye ni 87.9 Kumasi Anti Robert for no man be no ba the coin speak he bia o tai wi hono gina moti ya na di umuno no na bueno what is the problem or record of BB dada o hana okay minim yes or record do police for nsem dia minim by enra no mobile no mobile fio no na mo be chire me say obi be yeke say boy ni be fa mo iron rod nti iron rod now Akoma FM 87.9 boy na wo de mlachen nsem abaye gente say wo yen nti boy no ye betima nya no ye betimi ne na kasa boy na kasa say de police for nsem mo njai. After enra police for ne eba efie no omusan e de ne koy ana de akra ne koy omusan de boy ne koy ba cha na omusan ne koy se omuse omume dampa le se omume pa ato na abusi ano enfa enche na boy ne de Akoma FM 87.9 Kumasi yes sir so mobile on beka de mukan no musade akwa no na boy no so waye den ankasa one de na mi se no yimbe no mobile no mo chem se obi se video we ya e why esum ne ye nra anwumre na police for ne ba ye ni nya sa police fire na mo ko no oh okay enti taxi na esi wona so no bi ye den taxi na so na police for na na ko ba that time ma fe amakola anti Robert for no so moment ne ye ya ne o de na obese ni so video ni kwa ni ete ba bi na this is the latest. Abrantana ya mi so na mi ano kon the belt chain no. A police for a buyer ene abrantana buyer ne abusuan betras no e na wo hwere nti omo de one police car na buyer. Two. Police. Okay, two. Mehu baako na ze baako na sie ni mo no. Nti omo buyer na kuro ni mu omo ba around what time? Omo ba around 7 Akoma FM 87.9 Kumasi. Asebo esi da ben. Asemu esi ukwada no. Portable. Oh okay. Wednesday nti omo de boy koi ukuada no awia. Bachane. Ena ya wada. Eze omo che no. The ya wada rambe fo mo no che no. Ya wada ena mo che. Portable. Nti omo che ne yawada ya you enra yawada o enra yawada nti enra na asem ni sie enra na nyumre na Akoma FM no entimi nje enra nyumre because asat ewia ukwada na ukwada ai wow hey Jesus Christ nti na boy ne ba na ne kon ne won ye bandage won kan cham so ne kon no wapira boy ne de oba ne de o na brother o maboni bi brother o maboni bi ne kon kwa o ya ne kon no eye ne ya nti ne kon no ntimi entwa ne za Jesus ene oba ye nyom de ne ba nyom asa hankofo no na me boy nom so aye den ena me chem se ho ne de police ni ba ya obeti de what they want say o ye 87.9 ni anka se bia wa yisi ana se bia sei eno anso oba no to she akwa no so obo sa no twi na je no na police commander ne ba ya eno obeti mi se obi de be ye case se na iron road eno be fine so boy no iron rods iron road ena boy na fanti obi na koye case ene ne buri passion ene ne buri no but you see Ghana police me problem one say obi di ka koye case a e ho ana wo ya ye case na ti ano de ne abu awo for say
and one no. I mean, I don't get it. Akoma FM 87.9.